ngaturang pangenjali. Om Swastiastu. Kadang awak bisa aingge udah nana bagus piana bapu adanya nana nyape kadi aku utawi ngerasa dewek bisa depan anak ngadani depan apa cesaluir anak ngomongan utawi nyambatang dewek nana gagianani buka nyampak unduke ento sekadi nana lakar nyampat ngorekang lelu anak kesahi tumbuh luhu basesai unduke tumbuhin lalu ilang luhu abong kata ilang ilaluhu sina abo lakar madugdu ya den riri anu liu pelajaran ya diastun nana subedua sube bisa nanging liu ane patut nana pepelajahi ngaturang paramesan Om Santi 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 ngaturang panganjali Swastiastu.
saking tuhu manegoro inggih para semeton alit-alit sinareng sami nemangkin titiang jagi mapukiling indik pidabdap papinah ring sajroning pengajian utawi guru mituturen janing jani jagi micinin pidabdap utawi papinah puni ketaler majeng ring alit-alit semeton sinareng sami kaweruhe luen sanjata kaluihan ipun boyeje sekadi sang hyang jenana utawi papinah luwe sani pacang anggen senjata nedadi prabotang sai indike punika sani pacang keanggen ring kahuripan soang-soang utawi keanggen dados senjata sani luwe keanggen ngaruro marta yening sampun metu luwih sinah pacang presiden keanggen ngeruruh utawi ngerereh pikulih kuri senon janinge dan surut-surut iragem presiden nyalanang jenana utawi mapopina ring sajroning pemargin irage maurip ngantos riwekasan ngaturang para mesanti Om Santi Santi Santi